kandi ikindi yagashashe umugongo akunda ngarame bataka mtoza tu umufarasi masafura katu Irwareri Area Kasana Health Center ya Kashat iriyombechwe Dr. Nicholas Foundation nereshangwa mugombora ya Kasana ho mu district ya Shema aho foundation iri kuza kurihayo mu mikono y'ubureberezo bwa Western Kore kuyamba ametorre merongi y'abantu kandi obwahati barukwetebekanisa kurihayo ahizuba ryo mukaga Right Honorable Prime Minister Bilana Banja hariyo mugeni mukuru hamwe na Archbishop w'Kanisa ya Uganda Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugaru batandikiraho camp y'ibyamagara aho abantu bona bahigwa kwekebeza bukerekare bakamanya amagara gabo otiriho no kwejumbira mu gukora munonga ya Uganda twaza mu bihinje ukahinga mwani ukahinga amajyani ukari sente nuziguza ugera sente uza kuraguza ene shakani ni okugera culture yo kusavinga Dr. Nicholas Foundation again ikatandika village circles buriseri yona twine mukasako kabakazi na naba abana twatwina amagara ntbatwine byona kandi ninyongera nshaba kugira ngo abantu mucebeze amagara ganyu manyoko mwemerire then teretere twatura munonga atyo ko kongera kashobora kwirurareri ya Kasana na rumwe hamarware 16 go burebereza garukora kurungi aho yaterero maranga aha abaturage hokora guzo marwaro hagubara ku bantu babasa no butanyoma amarwaro agari hamusinje gwikanisa amarwarago ngahereza obuhereza burungi kandi nyejumbira ngaruka ntero maranga ngo abantu bakozesa amarwarago abwo ko banagedini tugakucaginga sente nyingi kandi gine ebikozesa nana abo kubikozesa abatendekirwe Valerian Kahangire hol chairman wa NRM hawe gombora ya Kasana na shoboro ku Dr. Nicholas acwira abantu hamuka aho kutera ngendo ningwa bakuza kuraguza atyo nuko kutero maranga Cinteki icyo Dr. Nicholas abaretire bacacire namani abo kubanikiza kubagasara abantu ababembarga umucweke cyakunuya kagureta kitagata nangwana na heru yayo bakuza kuraguza zambarra za bushenyi ejensho hoze neza kugendaho hati yaruga kwija kwirwa reri atendiza kutiyamba abwa distance y'ibyenerga umwenti za kitagata usibano uraguza imbaziterho kandi bakuragurire bagaruka bakujya ngo zagure mbazi siro kugendo jugurayo kandi bwe naha yirwaro no burya ari rumwe rufitamo kasente bonka abantu mbijaganyirwamo kandi bonka babanza kwitaba mu kuraguza bashobora Sky TV okariho kwesima kwamana munonga aho bagarizwa masiko aho buhereza burungi anushika ahamuryango bakutuma utaho munda batwara reba umushaho mutekereze ndwara zawe sinduka aho kwatere mubazi nanga kujya kuwa mutebezo kuwa mushasha uhereza nawe usima kandi kunaraguza kubona nahora nasimira kimwe gashakwa gira tugumo muri Shema aha wa Sky TV agenshon kandi ikindi yagashashe umugongo akunda ngarame bataka mtoza tu umufarasi masafura katu Irwareri Area Kasana Health Center ya Kashat iriyombechwe Dr. Nicholas Foundation nereshangwa mugombora ya Kasana ho mu district ya Shema aho foundation iri kuza kurihayo mu mikono y'ubureberezo bwa Western Kore kuyamba ametorre merongi y'abantu kandi obwahati barukwetebekanisa kurihayo ahizuba ryo mukaga Right Honorable Prime Minister Bilana Banja hariyo mugeni mukuru hamwe na Archbishop w'Kanisa ya Uganda Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugaru batandikiraho camp y'ibyamagara aho abantu bona bahigwa kwekebeza bukerekare bakamanya amagara gabo otiriho no kwejumbira mu gukora munonga ya Uganda twaza mu bihinje ukahinga mwani ukahinga amajyani ukari sente nuziguza ugera sente uza kuraguza ene shakani ni okugera culture yo kusavinga Dr. Nicholas Foundation again ikatandika village circles buriseri yona twine mukasako kabakazi na naba abana twatwina amagara ntbatwine byona kandi ninyongera nshaba kugira ngo abantu mucebeze amagara ganyu manyoko mwemerire
then kiretere twatura munonga. Atiyo nuko kongera akashoboro kwirura reri ya Kasana na rumwe hamarware 16 go burebereza garukora kurungi aho yaterero maranga aha abaturage okuraguzo marwaro hagubara ku bantu babasa no butanyoma amarwaro agari hamusinje gwikanisa amarwaro ago ngahereza obuhereza burungi kandi nyejumbira ngaruka ntero muranga ngo abantu bakozesa amarwaro ago abwo kuba nagedini tugakucaginga sente nyingi kandi gine ebikozesa nana abo kubikozesa abatendekirwe. Valerian Kahangire hol chairman wa NRM hawe gombora ya Kasana na shoboro ku Dr. Nicholas acwira abantu hamuka aho kutere ngendo ningwa bakuza kuraguza atiyo nuko kutero muranga Chinteki icyo Dr. Nicholas abaretire bacacire namani abo kubanikiza kubagasira abantu ababembarga umucweke cya kunuya kabureta kitagata nangwana na heru yayo bakuza kuraguza zambarra za bushenyi ejensho hoze beneza kugenda hati yarwa kwija kwirwa reri ate ndiza kutiyamba agwa distance y'ibyenerga umwete za kitagata usibano uraguza imbaziterho kandi bagakuragurire bagarika bakujya ngo zagure mbazi siro kugenda ugurayo kandi bwe naha yirwaro n'uburya rumwe kutamwa kasente bonka abantu bijaganyirwamo kandi bonka babanza kweta bo mukuraguza bashobora Sky TV okariho kwesima kwamana munonga aho bagarizwa masiko aho buhereza burungi anuka aha muryango bakutuma utaho munda batwara reba umushaho mutekerereze indwara zawe sinduka aho kwatere mubazi nanga kugira kuwa mutebezo kuwa mushasha uhereza naho usima kandi kunaraguza kubona nahora nasimira kimwe gasha kwa Gerard tugumo muri Shema aha wa Sky TV agenshon